Yesu Jisu ne kwa ni noma yizanyi zabu titi sishe subuju soma jikwanya sishama Maximilian Kolbe besuma judemo rosudu ile Maximilian Kolbe nya amuro titsukwama sishe subu ne kwa matiro ngalo inya inu chote i kwa chote amye kwa chini nama magubala su tiro ngalo ite titu hi ha kutsli ko ti hama hi nite chumubu Rajmun Kolbe ngabu inya zotongska wala bema tukwa chumu shabu kumanya pulan kwai ngangai mi Russia Empire watili jama titu ngabu inya Julius Kolbe bi Maria Daposka ni shibu ne kwama nawani tiroma abi ngabu i babanya German soshi ne kwa soza amyama nyama soshi tishi ngabu i mamanya Polan shi ngabu i watinu nyangwa shinga bunga tituku ha choko itsin kolote i omye tema kwalo omye kukwanya alinga benya zamleji malinya inne kwa mulasu maline kwanya jiuchunye matedalo timanya pupfu shingaza temanya sisi shingabu kulisenye malili nanyamanya pupfu manya no hisuma maruru tetsu diabala nama biu nga tuma kwa sumanya nunya usabiu shija nama biu nga nu alimasa nishe bitli umyekukwa na nyete inya nye matali nisha nga bi umyekukwa tali umyekubu tituku ha shikota nani Maximilian Kolbe nani Franciscan bema tipa zune kwa diwan hama biu Franciscan tipa ju nama sotu kwa soibu tituku ha tsikota nya inya noishet bema mienye muama titsa kwa dewalibu kulisenye guti jikwa ite si she myu tima ru nama biu bete inya Maximilian bema myu yu shabu titukuwa tsiti kukwanya inya fast vows bema lewu beku chatamate inakalibu gute titukuha tsinyi kotenya ite nya romalo pekwa jwaman pontifica Gregorian bema tasho kwa tekudu kwa sowalibu kulisenye titukuha tsingwa kote inya nima jaz nisini ngama philosophy te doctrine bema madamu gulema jiuchu te walibu kulisini tituku ha tsle kote inya final vows bedma imkwa chobe khu chatamade I khorubu tituku ha tsungwa kho kwa kobotsali sene Pontifica University of Bonaventure bema kwa khu ebu sosaibu tituku ha tsuku kote inya theology bema usama mitemu madamu gulema doctrine bema jiuchu te I khoruwabu kulisini sishema li jude mu inya akusetu sene zute zu puwalibu tituku ha tsishiko tsihama tsishonye kwanya inya militaria immaculate bema zute zute ngai mi I puwalibu tituku ha tsihikotanya inya tipa mibikude khoruwabu tituku ha tsikuko shi hantenane inya polang kwainane chiche kwaide chiche jinama jiwa mubu kulisenye tipa Maximilian Kolbe nya commune lipide inya manama te doso tezu ne kwa phamangabu tituku ha tsuku khobi tituku han tsin khokwachi inya krako kwa joma tipa phyola nama so tukwa I thu maushabu kulingemi inya tipi bema tuberculosis na shi jobusne itenya thu mama zi na li zi shabunga gote zi kwanya tipi de shanama miezi majwasubunga tituku han tsin ko kwanya inya rises nye pokalane chama jakwa be thu shatama te iwutulabu tituku ha sa zi ko kwabi tituku ha sa zi choko kwa chinya inya asha kwa usagdu shido chama sasnamyo tili lu shabunga iwunya khum shanghai kwa chilabusu gote kwa amumu tiamawa kuma wunya ni inya chapame kwa jisen tituku ha sa zi tiko kwa nya chapame kwa wakusetu suti pabubi hi hi Nagasaki kwa I shao shabunga I shatamade shintu bema jinide jisubunya manu alitane ngai be wazi kwa shatama wunya iwa manu tumanya iwa jini kwa bi mazoma hi shatama ngalo bitilibelo gulingai mi inye Nagasaki kwa American pabuli atomic bomb bema nuclear bo chifla tengai mi tumanya mabili tili amkwachi jwamanga bu kulisenye
Japan me kwa jene de ku sa tsni ko kwanya Malaba bema India me kwa de khwachila se India me kwa ngai mi wa khu se tema ti phabu tia tu ti hi thile shao sha bunga inya khwa ko de ma ji na shi na badi joma wuni ne de ku ha sa tsu cho ko kwanya pulangwa lai na kalibu ni ko lola te de ku ha sa tsu hi ko kwanya inya radio ko jo ma mi cha na ma bi i se tu bu kule se ni kwai ji su se phabu ne kwa bi amateur radio license bema i pe ma bu radio ni e pokala no bema radio cha tu ti tu nga bunga gu de ji kwa na ba ni bema mi ne de cho lo kwa ma si le ho de le kwa ma thele ka li se ni Germany phabu nya polang kwai kwa de la se polang kwai te de khwa li se ni de tu ku ha sa tsu ku ha ma tsu ku ni ko nya i te utility bu gu li ngai mi tsin ha the nya i tsin ha ma hi ni the nya i de khwa li lo sha bunga de tu ku ha li tsu te ko ni ha ma tsu ku ni ko nya ti phabu hi a ji te German phabuli pi nama bepu flow kulisini German gestopo buli tipa Maximilian Kolbe te kwa yuko itenya pawik kama bedu kwa ite tabu kulisini ngwa haman tsihin konya ite Auschwitz bema bedu kwa de kwa chifu bu kuma Auschwitz konya bedu lu tiama soza temu cho tu cho ha shi tsi shi tialo tituku ha li tsi tiko shi hama tsite kuma betuku kwa jo choza tiru kibu kulisanye kukwa betuku de jisu ngama ka frachis besumanya kukwa betuku kwa ma choza tsiro de rusu tuli kinya tuli sidungu beso choza tsiyo de sabu kuli choza tsiyo samane kwanya Francis Zek kajoni Zek besumangai mi babu inya ali ngangai beja ngahisma ngazanebu ali yisu bituling ngalo kote tipa Maximilian Kolbe nya a yuching wate kle besuni kumate lig namabi bedu kukoma zo subute tulibelo tumatsuru tenya yeje jwaman ne kwa lutalo kote gutiku kwa edure sunya tipa Maximilian Kolbe ngabu inya ajite wa kuho tilibu kulisini kukwa lutaso ajinya tiroli tiroshigu emokwanya tipa Maximilian Kolbe lesujibu bedu kukwa zu subunya mashama tipa Maximilian Kolbe te ruholasu mashimasa kabuli esi bema nitsu tusu sikubu kumanya tituku hali tsu tiko hi hamatsu ngonyite shushabu gutinya mama mali mkwako hote jama pai henyi besi jama henyi ngalo tumanya si shama Maximilian bema tipa jami ngalo